Hoş gel menin o şarma, Oz değil menin gök çayımdan. Şilikeyin uyulak tozduğuna, Şarmın yaşı 3020. Hoş gel menin o şarma, Oz değil menin gök çayımdan. Şilikeyin uyulak tozduğuna, Şarmın yaşı 3020. Bu menin şarım dostum, gel çıgamın dost. Şarımdın borborunda bar sulayman dost. Sen dağı cardan bergin salımındı koş. 3-2'den 3'e bu menin dostum. Önlüğüge şart var, gelecekti yaşlar. Günü kıymıldaydı salğagadan taşlar. Жаңыдан талаптар, келбейл адамдар. Жакшылыкка жакын болуп, жамандыктан сактан. Будь уважение поленись, если улыбка в горы поднимись. По тропе паломников ты просто пройдись, и у тебя вся жизнь понимать. Hoş gel menin o şarma, Oz değil menin gök çayımdan. Şilikeyin uyulak tozduğuna, Şarmın yaşı 3020. Hoş gel menin o şarma, Oz değil menin gök çayımdan. Şilikeyin uyulak tozduğuna, Şarmın yaşı 3020. Ошо кезде ай санамды көргүм келет. Ай санам, ай санам. Kok Jiguli, kok Jiguli, eslatadi sevgimizni Jiguli. Qo'shni kuli, qo'shni kuli. Gözlerim, mağazaga qaramoqchi ko'zlarim. Sen tarafga qayra gözledim. Kızg'anishdan ketaverim o'zgarib, to'nkarib. Жанымдага махаббатымды ченемдеген, бөлүнүп кете албас кыялымды сен менен. Арнадым сага барын, ишенип айта аламын, өзүңсүң менин багым. Sen менин жан дүйнөмө керексиң, жүзүмдө жылмаюуга себепсиң. Gitme yanımdan gitme, gitme canımdan gitme. Gitsin singen ağlalarım, gitme kalbimden gitme. Борбордук Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири болгон Ордолу Ош кылымдар алмашып, доорлор өзгөрсө да өзгөчө баалуулуктарын сактап, тарыхый эселиктери, маданий мурастары, Ыйык Сулайман тоосу, Ак Буура дарыясы менен өзгөчөлөнүп, туристтерди өзүнө тартып турат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өңүшүнө өзгөчө орду бар шаарыбыз учурда саясий, экономикалык, илимий жана маданий багытта өнүгүү жолунда баратат. Elim arnalar, sen жүрөгүмдү жарылып, койду аралап, колум шилтеп булгалап.